Selam aleykum, efirde zaman dekabrının 11'i Kırımış halinin 1383. konu studiyada Mevile Muhtarova çalışam. Бақчасарайлы Рустем Усмановны işgalciler Бақчасарай районының полиция бөлігіне алып кетті. Анасының айтқанына көре оны белгісіз insanlar tuttu. Рустемнің артынан бабасы кетті. Тұтылғанының себеплері белі дегіл, бірде-бір весиқа көстерілмеді. 2016 сенесі февраль айында Рустем Усмановның евінде тінту кечірілгені да, о сұрғуға чекілген соң азат етілгені да. Я вот недавно только позвонила мужу, узнала, что он сказал, что сегодня будет суд. Во сколько он не сказал, быстро выключил, не знаю почему. Но А какой-то протокол, какой-то документ они предъявляли? Не успела я увидеть даже. Сказали, что поехали с нами. Мне Рустем так сказал. Они, говорят, меня увозят. То есть протокола задержания ничего они не составляли? Нет, вроде бы. Я не видела, чтобы они бумаги что-то вытаскивали. Кефенің işgalci mahkemesінде Сулейман Кадыровның давасы қапалы шекелде бақылды. Невбеттегі mahkeme отырышы декабрдің 20-сіне белгіленді. Қырым татар жемат ербабы күтлеві хабер басталары ве интернетте Русия топырақ бүтінлігіні бозмақ Шағыров япқанында қабатланы. Сулейман Кадыров Қырым татар тілі ве аненелерінің жанландырылмасынен фаал ұғрашқан бірідір. Işgalден соң Кадыров яшаған ерінде ақ қорчалайжы фаалиетінен ұғрашы башлады. Оңа қаршы açылған даваның себебі есе іштемай ағда қалдырған тефсірі олған. О Қырым Украина олғанына yazғаны да. İşgalci mahkemenin отырышы Кефенің греческий уча адресі бойынша кечірілді. Ләқайт қалмақанлардың Сулейман Кадыровға қол тұтмақа келді. Двух экспертиз, психолога и лингвистической экспертизы, заключение экспертов говорят, что в моих словах нет призывов, а есть только одобрение. Ну, даже не посмотря даже на своих экспертов заключения, оказывается, за одобрение в России тоже можно повлечь уголовное преследование. Русия стилясы işgal etilgen Qırım ve Donbass'ta insanların ayatlарыны bozmağa devam ете. Moskva ne kadar gayret gösterse de işgalcinin toprağımızda yapkan cinayetleri Gaaga'da qaydetili. Bunu Prezident Petro Poroshenko Xalqaro insan haqlari kuni munosabatidan yapgan murojaatida aytdi. 69 yıl evvelsi dekabrning 10'unda Birleşken Milletlerning Baş Assambleyasi insan haqlari nizamnamesini tasdiqlagan edi. Болючою є ситуація в окупованому Криму, де в умовах російської окупаційної влади права українських громадян порушуються кожного дня. І ця тенденція тільки посилюється. За них борються не лише в Україні, на їх захист постав увесь світ. Ukrayna Tashqi ishlar nazirligi de Qrimda inson haqlarining bozulmasini to'xtatmaga talab etdi. Nazirlik so'zchisi Mariana Betsa Twitter sahifasida ishg'ol altidagi yarımadada repressiyalarni to'xtatmaga chaqirdi. Вимагаємо від Російської Федерації припинити репресії в окупованому Криму, звільнити всіх політв'язнів та незаконно утримуваних осіб. Киевде Qırım siyasi mabüslerinin qorantalaryna yardım etmege tırışacaklar. Bugün akşam Serbest Rusiya evinde Mustafa filmi gösterilecek. Bilet satışından kar etilgen para Kreml reynilerinin ailelerine verilecektir. Mustafa levhası Qırım tatarlarının lideri Mustafa Cemilev'nin halkının azatlığı, aq hukukları ve vatanға qaytma kureşini eti. Filmning Krimsos ve Serbest Rusiya gösterecek olalar tedbirde siyasi mabüslerge mektup yazma imkanı da olacaktır. Але ми дуже хочемо, щоб це болюче питання також цікавило більше коло людей. Тому 11 грудня о 19 годині ми чекаємо на тебе на благодійному просмотрі фільму Мустафа, який розповідає про долю найвідомішого радянського дисидента Мустафи Джемілєва. Приходьте, оскільки усі зібрані кошти підуть на підтримку родин політов'язнених, які дуже потребують вашої уваги. Tutulgan Seyran Saliyev'nin oğlu babasına açık mektup yazdı. Bu haqda Qırım Birdemligi Birleşmesi Facebook'ta bildirdi. Salih Saliyev yazgan mektubunda babası ne için yanında degil anlamağanını ve bütün vasiyetlerini yerine getirgenini yazdı. Tezden bir-birine kavuşacaklarına işanğanını da bildirdi. Hakikat ev bir yenecek.
яманлық жазаланacak. Emanim yakında horantamız birleşir. Baba, sen bizim kahraman, öyle babamdan gururlanam ve Allah'a senin oğlun olganına çok şükürler edeyim. Baba, sana mühim sözlerini aytmak isteyim. Ben seni seveyim, mukayyet ol, Allah'a emanet ol. Октябрьнің 11-де Қырымда оқу-құройшылар 6 бақшасырайлының евінде тінтуінен келді. Тимур Ибрагимов, Марлен Сулейман Осанов, Мемет Белялов, Серан Салеев, Сервер Зекиряев, Эрнес Аметов тұтылған әділер оларны Русияда ясақланған Хизбут Тахрир тәшкілатында іштірак етмесінде қабатлайлар, сияси мобюслерінің имайечілері, таққып етілмелері діни себеплерінен бағлы олмасы мүмкін деп білдіре. Кудусның Исраиль пайтақты оларақ танылмасы қарарыны ләғу етмек. Бұңа араб девлетлерінің тішішлер назірлері Дональд Трампны чақырды. Ратлық күнлері олар Қайреде араб девлетлері бірлігінің әжеле топлашуыны өткерді. Кудусның Исраиль пайтақты оларақ таныма қарарыны ләғу етмек талабы оның нәтижесінде чықарылды. Цей крок Вашингтона призведе до зростання насильства у всьому близькосхідному регіоні. Таке рішення Трампа – небезпечне порушення міжнародного права. Декабрьнің 6-сында Америка президенті Дональд Трамп Кудусны Исраиль пайтақты оларақ танымаға қарар алды. Бірлескен Милләтләр қауіпсіздік шурасының 14 девлет азасы Трамптың қарарына тенқид етті. Львив вилаетінде Полония автобусының патлауға ұғрамасы провокациядыр. Бұл ақта Украина тышышлер назары білдірді. Павло Климкиннің фікірінше бұны Украина ве Полония арасында қауға чықармақ үшін яптылар. Адесе Полония президенті Анджей Дуданың Украина зейреті арфесінде юз берді. Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит президента Анджея Дуди. Зробимо все, щоб розслідувати цей інцидент. А провокаторам скажу – не вийде. Адесе декабрьнің 10-на кечергежесі юз берді. Яры гежеге яқын Мұсафырхане янында Кадурақта Полония автобусының жамы ве ұступ атлайжыдан зарар көрді. Яраланғанлар йоқ. Львивде К Полония консулығының мәліметіне көре автобуста 23 Полония туристі шу жүмледен ерлі мембрларда барыды. Яңы күчлер әрекеті фирқасының лидері Михаил Саакашвили Киевның Печерск район махкемесіне алып кетірілді. Бұны саясатшының сөзшісі хабарете бір саттан оның жазасы белгіленecektir. Саакашвили яқаланған соң ачылық қылянатты бұны адвокатлары білдіре. Михаил Саакашвили жұма күні ақшамы Киевде яқаланды. Гүржистанның сабық президенті Украина қауіпсіздік қызметіне алып кетірілді. Анда саясатшының тарафдарлары топлашты. Импичмент юрышының иштиракчылары СБУ изоляторы ерлеш соқақны блок етмеге тырышты. Бинаны оқу-құройшылар сарып алды. Михайло знаходиться тут, в приміщенні Печерського районного суду. Він знаходиться в кімнаті під конвоєм. В мене була можливість до нього прийти, допустили на хвилин 10, ми з ним поспілкувалися. Також прокуратура просить суд зобов'язати виконувати зобов'язання, не спілкуватися зі свідками, виконувати всі зобов'язання слідчого. Він почуває себе нормально, бадьоро, незважаючи на те, що він оголосив голодування. Він далі здійснює свій протест і боротьбу. Це не те, що політична справа, це є розправа для того, щоб людину просто фізично відсторонити від суспільного життя, від звичайного життя. Шымдылық бұл соңғы хабарымыздар. Яңы хабарларны саат 12-де София Абляева елесі үйретіңіз. Атерден айрылмаңыз.